everyone, welcome to our institute, Grita's Vision Training Academy. Siap miss. Ngi wan sini một ban kereta solution thọ ang tim training này cũng nữa. Long đã cả học siêu nè free nè. Em cái đây về các free Te long ban introduce ngi kindet pang kaniga kereta. Ta. Hello everyone, welcome to our institute, Grita's Vision Training. Cái office các bạn training. Để khi kena, kamtam di kena from the lab dan school, drop off student. Để khi la baban training sini, kita training untuk di assistant nutrition, di nasional. Nang dapat di SFB, jadi di street food. Dapat di Kerana Deka, kami sendiri. Dan kami ke office ini kadang KIS kira sini. Dan kadang kami center kadang ahli. Dan for vocational center pun dan di IT community missionary, jadi community mystery. Long shawai long fi dan ne tang hang ni ne. Dan. Long hapo istentia ha di fi I training free. Istentia. Hai. Istentia kadang kami pun ahli KIS. Hai. Kibru kibakwa ni kina kibakwa ban tips hang bunca kikos pamine. Hai. La kami sedang center di KIS. Desyawai pat ni ai community ni ai kumshamu melian. Kan mulang bola pergi. Long kum ki fast food fi ai mang asnyo. Te long fast food te long kumno fi shbud adap training fin ai start up tool ne em kumno yaki. Kedua ka training kedai ka free of cost ka program dan CUA. Nang tapan anda ada kena kita ada training di ai certificate but we provide you it start up tools. Maka ni ka start up tools kedai ka office kami kadang kawe ka post company kedai ban bagi no kena kita wan training ha ko ni kita dah yok ni bahaskan macam. Kalau ni buat dekat dan ada tidak dan choose ka self-employ. Job placement kemudian ni hak ban ni yang mani ban punya kami. Jadi self-employment tak kisahkan macam. Kemudian ka AVI bat ka electrician nang ta bat ke Assistant electrician. Hai. Dapat ka craft baker tidak di training spang kemudian macam ke timbang siapa. Nang dapat di street food kita temperature sepak restoran itu kisau ashraf extra. Nang dapat di meson asal meson kita di misteri itu macam marble mau block entah. Okay. Jadi satu web ban di mana office ni kami datang ni. Dan head office kami Shillong. Dan nasional part ki ai bun jadi di sini nampak extra part ki vocational center furniture di furniture ya. Te kemudian sejuai ru kadan ni. Jual kadan nang dapat ki vocational yang jangka western tiara dan yoksi namba dapat ni intro dapat seperti. Te kemudian sejuai deh hai kami. Kami kedai New Hill mah. Jadi kena ai ki bakwa ban training kita ban ayu ban visit dia ke center ni kita akan call itu number phone. Kemudian fishing class ayu miss senang. Long fishing na do class ayu mau senang fishing ya kini training. Kum kini ki fast food. Fast food ki craft baker ki mbak class H ni. Cindram batin thai. Taki assistant mission pas sini yang western tian eastern tian ni mbak class 9 sini. Desi shulang pat ki class 10 sini. Mission ni pat ni taki dan kam qualification tu. Ne fi ang craft baking. Lagi bakery kan company ki bake tips aku set akan kumas cake set roti kiba training spang ki bakery craft bakery Okay. craft bakery ki akan set akan snack ki bandar
tak lengkap kan. Ha. Tapi kan kibik. Oh, okey. Ha. Kum ki fast food. Long kum ki ke ADP, street food ke ADP syai kai. Ki syai kai kum ki Hmm. syai dok tu. Hai. Rice dapat ki chau. Hai. Ha. Dapat ko ki khat pelawi ni. Ah. Ni ki ajam kan. Long electrician kemud assistant electrician kemud mud VI full wiring. Kanai. Hai. Solution jong kat ni ke nilai kanai. Hai. Te apa kita nilai kanai nilai kanai tambah apa tinggi lai ban kedai ni kita nilai kanai tam tu. Te kat ni tu kedai satu nilai kanai te kalau basic. Ang ni pat ka assistant jong electrician ki ai wiring. Mostly te wiring ni untuk tambah extra ni ai. Tahu Belish pun mes ya ka jing strict ba philawan ra ya ka ne ka free training. Te kumno fin ong ye jong ka East India Hill bakin ya wan shane. Hello. Hello. East India district. Kawai nga ko cina ko ban ong ko sini East India. Ya pi ki pe ba baro dan kanu ke training ki ba pi bangal ada ong ne mo. Terusnya ba pi ko ban join ke visit yang ni aman hat kia is ba da office ni la ban training ko ki as la ban jo ki training de free training ang opos ban kamera dan CWA ro la ro ban jo ki training ko ki assistant electrician ang dapat craft bakery nang ta fast food ni sana. Anda pila ada ki training ni provide ki ko ki certificate ang dapat sana. Ki job placement ro ni la Tahu Belish pun. Tamista.